Ispred nas se nalazi paprika, izuzetno ljuta, od 1.000.000 do 1.300.000 skovila ljutine. U pitanju je bat Jolokija Naga crvena. Plodovi su izuzetno krupni, tamno crne boje, zdravi, kvalitetni plodovi. Biljka je snažnog habitusa, zameće je dobro, prisutnost plodova je skoro na svakom čvorištu. Biljka koja je do prvih par godina bila najljuća na svetu, sada nije tako, ali jedno je sigurno da je jedna izuzetno zahvalna sorta koju treba imati, laka za uzgajanje i u zatvorenom prostoru, i u saksiji, i u zemlji. Ovdje u pitanju gajanje u zemlji nema upotrebe pesticida, herbicida, fungicida i bilo kakvih hemijskih preparata, nema veštačkog đubriva, isključivo prirodan rast, prirodno prihranjivanje stajnjakom, bez ikakve neke posebne nege. Biljka je uspela da se izbori sa svim bolestima i da dokaže svoj naziv paprike, koja je izuzetno otporna, poreklom iz Indije i prirodna, organskog porekla. U pitanju je bat Jolokija Naga Red crvena.